Ka integrated health camp da Sdang yaka haka arterik ha West Jaiñtia district ha jrong gotong wo sumar wa janai nei benta arbanai hawro ko wi ka district we wo penman khat nyau tylli ki static camp wa ki outreach service wo khunjo chispa san phau ha do arspa tylli ki chnong ha po ka district Yagani ke health camp da penman de yakre alanga district medical and health officer juai kiyung kre kam deputy commissioner of West Jaiñtia district kami khalaya AIDS control society shalong wa ki wi kichnat sarkar Hagini ki arbanai ki pajba uyo ki yaka general health check wo test we wo sumar yaka kejut tuberculosis TB test HIV hepatitis B and C ile MHIS registration we daulai le chakiyung kisem lipon waman u presiden ka senjuk ki wahe chnong Jaiñtia da manu kamu kongsan hei emlang u wahe chnong galat thalabo sulai wa kiwi lipon de ro yagani ka health cam de wo ong wa ichai ikhia man iwa kordor bha yawro wa kam uchim kabu yeni wadale katni de ro ule yaki wakre ha ka chnat ichai ikhia waki wakre sngyaw bha namo ki volunteers de wa penchlur yaki pajba wo chim benta ki hagani ki sumar khamtam mandawan gi wakre chagi yung kisem Ka Dr. B. D. Cruz, Project Director MACS Dakhana ko yay mentoy kani ki integrated health camping khamtam ka wakar chaki thau palat sor de wo ongle waka HIV man ko ka benta wakhia ne bha kam wo pen sngyaw tho yaki pajba heyato wakani ka kjun Hagani ka sngi de yo ole ikalam na ka arpasa district social welfare officer hey wada palai ka yalang da ka Dr. M. Sengkon district surveillance officer juai katwa ka Dr. S. Suja DNI NVH CP de ega yakin tin khublai